Ćao društvo, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću govoriti 57 činjenicama o Akatskijima. Pa krenimo. Komuši je bio Sasorijev jedini prijatelj i jedna od prvih ljudskih lutaka. Dok se borio sa Sakurom i Chiyo, Sasori je imao 298 ljudskih lutaka. Itachi Uchiha i Kisame Hoshigaki su jedini članovi Akatskija sa klanom, ako ne računamo Nagata Uzumakija. Itachi je rekao da Tsukuyomi može biti prekinut od strane Sharingan korisnika koji ima istu krv kao on. Kakuzova tehnika je nazvana posle serije Mobile Suit Gundam. Yahiko i Konan dijele istu vrstu krvi i isti rođendan. Orochimaru je jedini živi član Akatsukija. Samo u animeu i u Tsunadnom beskonačnom Tsukuyomi snu Hidan i Naruto su se upoznali. Kishimoto odgovorio je na pitanje ko je savršen ninja sa Itachi Uchiha. Kisame se bojao borbe Itachija i Jiraiya jer je mislio da će Itachi izgubiti. Konan nikad nije oklijevala da ubije nekog. Sasori je dobio njegov dodatak Sasori od crnog peska za korištenje njegovih lutaka kako bi proljevao krv protivnika po pesku. Konan je bilo blizu ubijanja Obita. On je preživio tako što je koristio Izanagi. Kisamov rođendan je 18. marta. Kishimoto je mislio da je Konan lijepa i zgodna bez njenog kaputa. Ako Kakuzu nekako bude ubijen, njegov eksa srce bi obnavljalo samo sebe sa prepravljanjem njegovog tijela i on bi se vratio u život. Kishimoto je pustio Itachija i Minata da umru jer bi oni mogli lako poraziti Madaru. Kada je Sasori bio mali, njegovi roditelji su bili ubijeni od strane Sakumo Hatakija. On je ostavljen u brizi bake Chiyo. Orochimaru je ubio 2 Kagea, 3. Hokaka i 4. Kazekagea. Konan je jedna zvala Nagata njegovim pravim imenom. Tokom cijele serije Madara je umirao 3 puta. Sasori nije trebao hranu da preživi. Od svih Akatskija Kisamove namjere su bile najviše neznane. Sasori je imao jednu od najdužih borbi u animeu. To je trajalo 8 epizoda. Kishimoto je rekao da ne želi ni jednu drugu curu u Akatskijima osim Konan. Deidara pripada istoj porodici kao Kurtsuchi. Konan bi se borila sa bilo kim ko bi se suprotstavljao Bogu, odnosno Painu. Sasori je mrzio čekanje jer je čekao cijelo svoje djetinjstvo da mu se roditelji vrate. Hidan je bio ljut na svoje selo zbog posjedovanja zaboravljenog rata. U mangi Konanine oči su sive, dok su u animeu narandžaste. Uchiha sjeku svoju kosu kada izgube bitku. Ovo sam dodala zato što su Itachi i Madara i Obito u Akatskijima. Kisame Hoshigaki je već znao Tobi pravi identitet. Kabuto je regredovao Nagata kao svoju drugu najjaču rekreaciju, poslije Madare. Madarine godine treniranja sa Sharinganom su toliko jake da može razlikovati klona od originala. Madarin rođendan je 24. decembra. Svi članovi Akatskija umrli bi kada god bi njihov kaput bio oštećen osim Konan. Konan je bila društveno dijete. Samo 3 lika su nazvala bog Shinobija. To su Hashirama Senju, Hiruzen Satobi i mislim da je Madara Uchiha. Ako bi Kisame postoja u stvarnom životu, njegova godina rođenja bila bi 1978. Sasori ima isti datum rođenja kao Kishimoto, jer je Kishimoto škorpija u horoskopu, a Sasori znači škorpion. Nagato, Karin i Naruto su stvari rođaci. Itachi je volio slatko, posebno dango. Itachijev rođendan je 9. juna.
Itachi je probudio i kontrolirao Sharingan sa 8 godina. Kisame je mrzio lažljivce. Kakuzu je najstariji shinobi čije su godine poznate. Deidara je priznao sam sebi da je Sasori jači od njega. Deidara je želio ponovo se boriti sa Itachijem. Hidan je bio najsporiji napadač u Akatsukima. Kada je Orochimaru napustio grupu, on nikad nije bio zamijenjen jer je i dalje imao svoj prsten. Itachi se pridružio Akatsukima kako bi špijunirao iznutra. Hidanova religija, Jashinizam, znači zli bog. Svaka smrt Akatsuki člana je povezana sa ninjama Konohe. Kao što znamo, Akatsuki znači zora, ali Akatsuki znači crveni mjesec, koji je beskonačan Tsukuyomi. Kakuzu je imao 4 partnera pre Hidana i Kakuzu ih je sve ubio, a to su 4 srca na njegovim leđima. Svi članovi Akatsuki imaju prstenje i imena na svakom prstenu. Kishimoto je izjavio da je Itachi njegov najdrži član. To je od ovog videa, društvo, vidimo se u sljedećem. Bok!